Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke bengasamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhenzi lokhu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphuzeli izinto owenza njengamanje ungacindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba wakulethele lona-ke namhlanje laphana-ke enginayo sekuvele kwasala-ke abanye-ke enkundleni-ke laphana-ke zithulana phezulu-ke laphana-ke zithulana phansi phezulu izigebengu namaphoyisa-ke laphana-ke kudutshulwa ababili ngesikhathi bedubulana namaphoyisa eNanda. Sekudutshulwe kwabulawa abasolwa ababili ngesikhathi bedubulana namaphoyisa eNanda enyakatho yesifundazwe iKZN. Imibiko ihlongoza ukuthi umsolwa wesi-3 uboshwe ngamalungu ethimba le-SAPS Crime Prevention laseNanda elilwa nobugebengu. Labasolwa bamataniswa noxhaxha lwezigameko zobugebengu kule ndawo iNanda, kanti-ke amaphoyisa athi nezibhamu zabo azithathile futhi-ke bezingekho-ke nasemthethweni-ke laphana-ke. Abantu abaningi-ke bayibuza ukuthi-ke ngabe seyilo-ke iqembu-ke lelo-ke elidumile-ke phela-ke i-West Gang-ke laphana-ke yakwaziwa-ke lokho amaphoyisa-ke bengakakudaluli-ke laphana-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ufishe uvo lwakho ukuthi na-ke ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza nje okulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.